program ino twateganisibwa mukamasimwe twabasa hati twija mbwenu nakutangira kandi nyenda kutara umugishogo kukurusira omukirigito yes mwizire mwatereka kundo mpango twashemererwa kandi twasima mukama mwibare munonga mukama wita batera umugisha mbwene rizoba omutebe kansa wawe atire shati ya mukama nkabutosha kandi nerizoba nyine umushaho ayashira mu studios kandi nyenda ngo buzimazima tumwakire tutankireho n'isonga yito yatureta Elizabeth yenda kugamba ahakujwa ko mucyara yaheza kuzara ningeshi twasa kweta postpartum hemorrhage mbwene umushaho yashira nyenda tumwakire atshobora atutangariza rero twaza kurugaha natuza kwantumanya byinji ebikushira ebutabantumanya omushaho witu namanya ka Dr. Muhumza Dickson kanarga Umuharo Mission Hospital kandi reka twari mu cyo gutumwakire Dr. Twakushiberera mwe bari munonga kunyakira program umutereza program n'Imusima Munonga abo kunyeta kutangariza abantu ebizibe bitukunda kufuna nkito abashaho abashara bita bakuzara kandi niyenda kwebaza Munonga abakutureba TV mwe bari Munonga kateke okuturaze kugeza kutangariza ibintu nimwe mukwiramo mugisha mwe bari Munonga amen mukama witu webare kutubasa webare kutusesha heje isho tegeke mukama reka byona bihimsi izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo twashaba amen yes ninsimaranga bona nyenzire ngo tugende direct omuntu kwakujwa yaheza kuzara nyoka nindeba abantu bona nubashwa experience kanubashwa echa kwisha chikarete chabe chizubu ningo kujwa kutaba kwa butosha niki webale Munonga ati okuwa kigamba buli mukyara wena yaba nazara natekwa kujwa yes konka twineke ekitwayeta postpartum hemorrhage okuno kujwa kudya abonomo okudya abonomo kujangu omukyara yaheza kuzara yaheza kujwa ati nchikozinga alarm so echecho nicho kintu kitwijano kudiscussingaho kutangariza abantu okumanya omukyara yaba najwa ejenjwe jere no muni gatere no mu washeba then okutwa kubasa kugeza okuchi identifyinga then abashaho nito tukajashi tukachimanaging okay so hanyira kubuzo kujwa ku nukuba huriyari nukuba umuntu immediately yeza tera hanso mwana nukuba bwanyuma ko mu wiki when nukuba huriyari tukamanya ko atogo umuntu yaje Munonga kandi shitichekurati abo bari Munonga hatiya okujoku okutwayita postpartum hemorrhage okujwa omucyaro okujwa Munonga yaheza kuzara usually kine bikabibiri echo kwanza ntucheta primary hemorrhage primary postpartum hemorrhage hatiya echo usually echo nchibaho within the first 24 hours ya mukazi yaheza kuzara omukazi yaheza kuzara then tuija tugiraho ekinde chika echibayeta secondary PPH so yati abokuba twaza ku defininga hemorrhage postpartum hemorrhage nobwire ubwo omukazi kuyakubasa kuja from the birth of the baby up to 42 days those are 6 weeks usually a jeje period tujeta normal piperium obwo ekituma twajeta normal piperium hatiya enanka nyinenda necha kugaruka ombuteka bwayo usually so usually ati itwe twaza kunanka twaza okujango omucyara tashemye kuba najwa nibwanyuma ya nyinenda yahiza kutebekana so usually omusande mukaga usually that is the mgenejo niyo normal time nyinenda shemye kuba negaruka jo mbuteka so ntuteka yangu yaba yagarukira mbuteka tashemye kuba nojo so mwene jo kugeza kumanyisa ombanta bo twire noreba hariho umuntu owajwire past 6 weeks ninga yajwa eje netachiri PPH nko kwacheta ninga nchiba tokarebera abantu abakuja in 7 weeks 8 weeks hatiya omucyara yatandiya kujwa after 6 weeks attention chichabe chindi either omucyara sometimes unoshanga omucyara uyagaruka mu michwe okay sometimes it happens so hatiya omucyara yija akafuna ejejo bleeding after 42 days after 6 weeks itinonga ati aho neta chiqualifying kwetwa PPH
Nebe abendijendo. Atejo ne abendijo bleeding. Wow. Abashaho batwenbija batuhereza statistics. Ningo muba kugira ngo hazeki nicyo kirezeyo kwita abantu. Manyeki nicyo kirezeyo kuba common. Iwe mbereje inogere boto kwa himu kubana muragura. Hatiya. Eje mbere eki kinte kitwayita okujwamunonga kw'abakyara. Kiri common. Oh dear. Kiri common. Kandi waza kureba statistics okuzikugamba. Nzoleka ngo habintu ebisinjiro bishatu kwita abakyara. Oko ku bleeding oko nikwe kucyayembire. Apana. Kukoratiwe pressure yenda tikuma warajure ayo kweta preeclampsia. Yes. Then kwija kwa following aho ekiba kweta sepsis endware zindi ezikwija za infections. So eche kinte ekitwayita PPH nekinte kiri common mazima kiri common konka waza kwija okaleba okuna gamba statistics ati abakyara 10 abakwija kuzaara abakyara kuruga omwe kuzahari 10 mbagira PPH omwe out of 10 ati abantu 10 igana abija kuzaara 20% cyo kuruga hagiye mu kwikari 10%. So that means 10 women abija kuzaara ku abaheza kuzaara babasa kugira PPH mbafuna PPH. Wow. That's how common aho nico kurebya ngo echo nchikutangariza kukoleka ngo okokujoko kuli common munonga atnanye ndakubuza obwiro bwinji but we encourage people yaza kuzaara azo mu irwaru ataje PPH er common twajereba koko muntu kakwa ari mu irwaru. What are the chances that this person will survive? Are the chances high ninga nindware yo kujangu yakwikaho beniwe kandi ntwatwaza kushabara hanga kukoresha magero. Wabale munonga. Hatiya ejeje PPH ngeno niko kuwa kureba accident teshemye kwa nebaho ahabuteka konka iwe no basa kuja kuzara chikubiho utandiko bleeding like any reason. So hati twine bintu byinje ebikutuma twafuna PPH ejeje eyitu ya kugambaho twine bintu byinje bikulete jo PPH. So hati ahajebyo usually twine ebintu bikategorize ngo omunangejo mu four causes. Hati ekikusinga yo kutuma omukyara yafuna PPH yaheza kuzaara nyinenda yanga ku contracting okukwatana kanjito kambwene ka what's the word indeed contract ekagaruka mbuteka bwayo mbwenu ekaguma negaruka yo mpora necende ekaguma necende. Yes. Normally nikweshime kuberi kugira ngo waheza kuzaara immediately. Yes. Waheza kuzaara yo netandika kucendera mpora. So konka ko kuza kufuna PPH hati enda wabo jine waheza kusindika omwana ati kiguma kiringa kitiya orarebiro nke nankeje nke kifarasi wakiteka mamizi like kuja ngo cyaguma kiri bogi kikwenda kukwatana. That is what usually causes PPH okusingayo. Ne accounting for 80% za PPH. Konka kandi kuzuranye nenda yo kugaruka mbuteka cyo niki. I think now that's the real cause. Yes. Hatiya usually enda wabo nyinenda yaba eyijwire munonga wabo oli pregnant kugira ngo yaba elastic munonga ngene nko kuwa kureba wakwata nka ekinde kirika plastic nka elastic njire nkachi nkaroba band. Okay. Wajinyura kuyayika nkakunoya hati yanga kugarukayo yareguka munonga mbuyana. So hati ebintu bikutuma nyinenda yareguka munonga koko wakushangwa ine omundo inamwa abana barenjira omwe nkabarongo abana nkabatano kitumati nyinenda yagira ki yareguka munonga. Ekindi wijo kashanga omwana owo ino munda ni muhango ujo shanga omwana ine 4.5 kg kilograms 5 kilograms 6
so shanga nyinenda mbwenu ebire mpango munonga yarebuka munonga aha then ekindi hine amiza agakunda agakushweka omwana iba kweta amniotic fluid ati n'abantu abo kushanga enda yabo yo mbwenu ba producinga amizi mingi agatari gabutosha mbwenu volume yawe etari yabutosha ushanga omwana na swiminga nko mukiziba cy'amizi so amizi kugakuba mingi nago gashanjura enda munonga washenga echo omulimi orushaho bajeta polyhydramnios. Poly meaning a lot, hydramnios nchimanyisa amizi meaning no inamizi mingi gatuma enda yajachi yareguka. So at the end of that day ikizibu nenda kureguka mbwenu kuchanga ngo elasticity yayo yaba distorted atkonkomshaho omuntu chakacherinda really hatiya usually hine bintu ebitukubasa kwerinda nebitakwerinda so konka esho ninja nimbasa kucija kuchigambaho nka hamwe naiza kugambira ezindi te other causes za bleeding. Okay. Baza tugambire zone. Okay. So hati ekindi nojo shanga nti omuchara yaiza kuzara. Wakuyaiza kuzara cyanyuma cyagumayo cyahatamayo. Oh dear. Hati kuhatamayo nyine te kwasa contracting. Cyabashikiriyo. Nyine ndayo neta ikateka ngo ekino mwana. Baba. So hati kuhatamayo nyine ndate kubasa kujashi kugaruka kuchendera je kugira ngo stopping ejo bleeding. So hati aho ayicyangenera cyaba kikwatine ho haguma mpa bleeding. So and not until mwija mukachikwata okachihayo chikarugayo bleeding yanga konka hati waguma nogamba nyinenda hati nechininda ngombozi waguma nogamba nyinenda yeri impango yareguka beyond normal yabeta garche atke kubeta garche yo what happens clothing tekubaho habaho clothing after delivery like what exactly happens in that uterus. Okay hatiya ningenda ngukole illustration noreba echi kinte tinkumanya aba TV twantu kireba je noreba space ejya hagati y'obwara nogireba hati yomwe omwe mpara babo otusiche otukusupplyinga nyinenda woroza nyinenda yiba kweta myometrium omo nimwe tusitukuraba omo mutwanyo omujyo twanyo otujya kureba hagataha so usually waheza kuzara nyinenda shemye ku contracting mbya no kuchendera otwanye katusanjera so hatike keguma erieti so ateshagama yone guma neje so usually nyinende kasheme ku contracting etia ototse twigaza kugira ngo tutakajachi tutakaguza muntu leta shagama nakuchenga atecho nicho chikuleta ejejo bleeding ejo. So nchimanyisa ngo it's possible omuntu kuja abana batanu akagaruka kaheza kuzara kandi nyinenda yena yeka contracting still. It's not a must kugira ngo nazara umwana muhango ninga nazara abana batanu ngo enda yanjere guhikire munonga utagarukayo. It's just a chance. It is a chance. Yes. Niko kuna abanza nagamba aha beginning na omuntu kuza kufuna PPH usually toshime kwa nofuna PPH konka nchijanka accident kanjeta accident leka tutajeta chance aho kwa chance nekinte kirungi seje nejanka accident. Oh dear Lord. Okay, so causes ahoyo causes chinezindi so hati ahandi nojo shanga twisha twafuna okushanga nanka nyinenda yareguka twafune cyanye bagumayo twafune nankeji ekintu echenyuma katuje cyagumayo ate ekinde kikuleta PPH mbazeta tears nchimanyisa ki kweto okubaruka okutaguka icho webali so okutaguka usually twine bichweke bikunda kutaguka umutebekaniza producer yakinkoleraje
hatu no leba eche kintu ekiba kutera aha screen ejejo niyo bakweta cervix. Yes. So hati obwiro sometimes no ija oshanga ngo omwana kuyaza kuba naraba umunyu ahishige kuba naraba hamuno gwanye nenda yasigaye yamutagura. Hati no leba nkuko okuchita aho babaziraho na side yakuri endije ibataka bazire ibyo byone bitaguka. So kokwijo okija kafuna ubwo butobwe akamuno gwanye nenda ojo mpaka bahaboneza mpaka bitwizire tukahabazira kugira ngo stopping ejo bleeding. Teyaze zindi nojo shanga zikwija nko mu hano aho mwana aho mutugu kuba ngurebekera yaba yashohwire around the vaginal areas ushanga yafuna carcerations ninga twine ebinde ebitwita perineal tears konkezo tuzir kubimunonga nkeje iwanu twereka hatiya nchirujira abo twineho na grades za perineal tears kandi atizo zozo zasakishe kubazine na adverse effects nyingi nojo shanga orahurira umuntu ngo yafuna fistula. Yes, fistula. So atko kujoka taguka around the perineal areas okwe nojo baba takubazireje nojo funa ka fistula ushanga echikoroni nchija chiraba ahenkale kuraba mwene mhande jwanga. Oh dear. Jejo niyo bakweta fistula. Konka otakaheze causes tingoma kuzezawe nanyenda kubuza ako wajango haro primary na secondary aho umuntu akujwa bwanyuma within omshahabiri ninaweza kuzara kandi harakujwa after that konka up to 6 weeks konka hatu koza zezwagumanozi twa nyoni ndango umuntu takarinda up to 2 weeks or 3 weeks ngwabone kutandika kujwa ate tukuletera wajwa later than 24 hours nichi we bale munonga hati chukuleta wajwa sometimes wajwa after 24 hours wija wafunanka infection okwa hansi. So hati yako kujoka funa infection ejo etandika kutemba atezo ezo wanyinenda. Oh dear. Nyine ati yokwe aichanyi mashitwire shiri aho mwana atwirali infection ekije ekazamu atetandika kugira shi kudistortinga the healing process wabale munonga. Hati yecho chituma wajirota wajwa then chindi nojo shanga hati sometimes nojo shanga echanyi mecho nchibasa kurugayo konka kisigaye nka kapati kamwe kache so ataka kapata kagumayo wayanga kujwa after 24 hours ogumolije konka ko kutandika kwija obwire bukugenda akakanta kukenda nko kujunda bas hati nako kaleta infection otandikira ha atshi banange sat naenda kubuza ariho bwokushanga waheza kuzara omuntu akugira utachirize ibintu biremire do not involve in much labor, hard labor. No teteka ngo gukora ibintu bigumira uko kuchirize na biriya nabyo hine koko kwasa kwetera umuntu yajo babale munonga atiya kandebe illustration obina kwasa kuhereza ninkeha nje nko kwa ine kabaruni okagiteka mwamizi mingi okatandika kujiziriza tiya amizi ngajibara so hatiya koko kuboine nankeje koko obwiro bwinje omucyara kakweza kuzara ntubanza twamugambira ati hatiya jezaho otaka involvinga munongo munchi mirime emihango ahubwo yishole kajengo ati watandika kutandika kukiriza ibintu none oteka pressure munda intra-abdominal pressure hati ejo nayo ejo intra-abdominal pressure neteka pressure hali organism zikuba zijya omunchi omunda na nyinenda nerimu so hati ko kwijoka okaje pressure ki eka increase ngo mundomo kituma haba henshi wa bleeding ngeni nkatujengo twakushemeza kutwaiza kushemeza of course no baheza kushara ha nyinendaho mpaguma nke kironda so hati eche kironda ejo ntutakuya ngo kiteko pressure
aho kora kiteko pressure nyingi ehoze nzi giving away utandikira hoje Dr. reka tuzokaca mukarango just 1 minute tugaruke rero kuturije tugambira umuntu kwa kwasa kwemanya ngo kujo twaba kwa tosha oyo no reba TV kandi uhukize Revival Radio we bari munonga reka tuzokaca mukarango maze mutakarga Revival TV, Amagara N Okubagye. Ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora n'eby'amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo nizo gitureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byome bikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 nari no tumushanju 5 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abubaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebiro 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebero 20 y'okwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebira abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Sako ukurugebero 20 y'okwezo kwa mwenda okustebero 20 y'okwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harumente embuzi emifaratsi hufas t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya biri kukiraho tera no tumushanju mukage mwe 19 nkaga nina 29 Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentashya hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi muno tumushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari no tumushanjwe no 2 kinana na mukaga 30 anana 3. Revival TV, Amagara N Okubagye. Kuruka mukahumuro kandi turiyo program Amagara N Okubagye omushaho twine ariyo natwegesa aha kujwa munonga okujwa kurunomo konka harogo okujwa munonga kikarenga waheza kuzaara kandi cyari natugambira ekikukireta
okutukubasa kutwaza chaiza kutubaho kandi obundi no kukubasa kuchumanya nicho twenda kumbuza kuna kubana natahire ndio mukajwa nkamanya ntanto ko kujwa twaba kwa butosha ninga okutukwine shonga so doctor twantendo tanchiraho omuntu akamanya tangu ateje bleeding ya renga butosha yaba abnormal wale mnonga atiya nureba kukweza kuzaara bleeding negumizamo yes konkati ya twine ejo bleeding ejo erinomo niyo tweta lokia kora bora chuliro so hatiya ejo neri muka mixture y'urushagama nkoruhinzi mbiyano netali red munonga ekwiragura mbwenu neri kalaiti light so hati ko kwijo kashanga blood yawe iwatandika kuleba ninko kuba kwata ukakushara hano ateje echecho nchiroizinga alamu wabo watahire toshime kuba noleba blood ensiam genu ya ready fresh so hati ko kwijo kajireo echecho sheme kurezinga konsani it doesn't matter how much it is as long as najireba provided wajira nguteri nomo mti narangwa azifunugwe banshara hine echajo no advice yitu kwereza taragazo garuke tukurebe byabasha yes garuko mirwalero tukurebe ekindi no ati kutweza nko kuzaza omuchara kakweza kuzara tumupadinga tumutekaho pad aza bya pad bitukumutekaho byo mbibi gine koto ni nyingi so hatiya noba omuchara we nabasa gumiza munajo konka watakushimanga yakujo so hatiya akachima yatangu ariyo najo hati natandika kuzo mushoka wala leo shoka itari surprise kwena nko kufaintinga okagira nkakazengerera watandika kuleba kubi blurring of vision atesha nchincho likango ejejo nebasa kwerisa yo kujango lya kuja munonga kutukwija tukatandika ku assessing sometimes no shango muchara wena aliperu no umushanga natutuka ninga bwa faintinga ochiza kupima nka pressure oshange gya hansi ejejo niyo tukweta shock sat omuchara kakuja munonga naija ayobeka signs za shock hati aho no kuchimango ubwo mucharogo nasa kuba najwa so echo chikujemesereza kujyashi kujango mu examining oba wihamu ebyabi yamberetera yaje ebito aba tumubikizeho kujango olebe je okoko mayeri nyingi then wisho kashangeri nyingi oronde cause ya ejo bleeding atkokaranye ndakubuza omuntu ari omcharo yatahire yagire masheruka ninga yatahire wherever people are irwa rero muri hihi turi hihi mununga okora no gambo kujoku azifa mwe no kubasa kwija kwamani ino muntu ko yakwasa kwekora honka ka first aid as they transition to the hospital ka first aid the word omuntu arona fainting hata kurichi hatiya mbiyano necho busasa munonga apana kugira nti echekizibu kintu cyaba cyakubireho mbiyano first aid iwe nkomu janja biwa kwasa kwa first aid no kwata omurwira mbiyano okamwirusya okamutuletera otherwise naza kuhereza ibindi first aid iwa kubire no basa kuhendra umuhiye infections ninga aberire kimwe kubota otakasimbuira ninga aberire kimwe kokana nenda kubuza kintu cha hariho omuntu mnyano wanje unabenyine yagira mu problem ejo haza kwemba mtwara mu theater kureba inche kikugireta mbwenu omushaho akajangwa atashitama ya mtwara byame koko gumoshitami eshagameho I don't know how true if that I got it correctly you can correct us here as if eshagama neshenderoku deneretera wa faintinga munonga kusika baktwaro byame hatiya yes ati wabale munonga eshe kibuzo ni kirungi munonga hati no leba omuntu kakutandika kujwa mbwenu eshagama yatandika kwenda kumuhwamu chendera omubiri ngutandika kuronda mechanism zo kujango gwatandika kuhereza eshagama ebicweke ebyino mugasho munonga aho no twine nsigo
aho niho twine umutima aho niho twine ubwongo. So usually umuntu kutukwija tukacanga ngo wayenda wazo mushoka ntwe na ngweno tugize tu preserving ezo 3 areas abuka nole ko kushitamotia hano halo gravitational pull. Yes. So blood yakubene temba higuru no baza kutuma gacendera. So nico kituma wija tukashanga nti ujyo mushoka tukwena ngo oshitame ningo yemerere ntwe nango byame. Wow. So Dr. Mdachika nkibirisha tu kuza kwakira amasomo. Omuntu nakubuza hakaro ko yakubasa kucerinda waje unoza kutugashira. Omuntu akacerinda kintu ekininga. Atiya ikintechi yes noza kucerinda. Amen. Atiya no tukwije tukagezaho kubagambya ndi wabo inenda. Gezaho ugendoze kucebeza. Ohikirira abashaho ito ko kwija kutuleba kali abacyara kuba kwija kutuleba into bakategorizing into high risk na low risk. So at iwiwe waba kira kubira wawa funiro wora jwiro munonga ko kwija action niko kuna kwija hano ya niko kutwa kwija tukabugana haliya tumburiza izina ukanyona ari kugambira. So Dr. na yaba tachikuburiza ati orajwireho oyishike kucugamba checho tisheme kwa KUZAARA buriya nkajwa munonga checho tisheme kwa nchikwe. So omarango ogutwereza abantu mugezeho mugbe mwije n'abacyara banyu abacyara mu balete tubanze tubasesinge tumanye ogo mucyara nabasa ku bleedinga then ite tujeshi twetereze twetegure. Akujeje bwa tugambera for example yaina abana babiri bashatu yarajwireho ku gakaro bya Benazara mwe nuko kwano tugambera okay nakwetegereza. So prevention ryo mukwetebegura wabo inene ryo mukwetegura mbwena wabo inene otherwise byona nembabazi mbwene nembabazi. Amen. So nyenda ngutweze chance wabo ya radio Ninga TV obuze chubuzo cyawe omushaka kugarikemu ahabo kwa yatwegesa okujwa munonga waheza KUZAARA kandi yajango kintu basa kumza mpaka umusande mukaga. So yes. Hello. Yes nyabona kwachi program webale kusima Ruth na ndunga Ruth na kwachira ati nanyenda kubuza mushaho Reka mazire KUZAARA tuma mazire KUZAARA hata nashasha umunda ndo munonga nashasha kuma mazire na izo mushaho yankoro munda yayi hamwe bishaga media bisigire rero dikirezwa ci KUZAARA ebishaga magezi zukaguma umuntu safi webale Ruth ekibuzo cyawe umushaho naza kugarukamo. Yes wabali webale mama iwe rya TV namba nogireba kandi uri radio tera 0 mushaje mukaga 3 10 kaga na mwenda chenda ninga. Yes hello. Hello. Yes please. Sebo webale kusima ogwe tutakwatagana nawe ko kani onabasa kwebera umunyamugisha utere sumu yawe rero mshaka kugarike mu Kitaka Gym Studios chance nyenda kuca abantu nkababiri. Yes nkababiri bashatu. Hello. Hello. Yes please. Masibot Nasibaje bambe wasibota nyabo abarakenya amazina kari nemba Sylvia nakwakira ekibuzo cyawe atete nanyenda kubuzaho ati kati zandi saho yaka hati yani nenda nkathatira omunda ntoko tsaka kukwise ndo kusana kamunongo ndahayo osasiro munda nto kandi otanatana kamunonga bukawayo ndukutana kamunonga aheza nakikinata yonkamo kutanaka ndabone ingana shi ukasanyanya rubajuru ukashanyanya rubajuru ndabone ingana shi Sylvia ndabone ingana shi ndayandi nakikira abonechweka webale Sylvia chibuzo mshaona za kugarukamo kare mama. Yes nobasa kwebera umunyamugisha wobuze abantu nkababiri just two kugira ngo tereze Dr. Chance yo kugaruka mu bivuze
nubasa kubuza umushaho atakarugira aha ikibuzo cyawe kandi waburi ha TV iwe namba no banogireba kandi waburi ha radio. Yes, hello. Nakwakira nyabo. Amina. Izina na n'ikibuzo cyawe? Izina ni Nyakaba. Wanji? Frida ni Frida. Ekibuzo mama. Nyona nyenda sawo. Kana tambazi. Bandi. Asito akuraje Frida tugakiremu. Na kugera. Bazara ntuzitanga zira ukazara hirwaru. Tuba kubazira. Frida chibuzo mazima twachikwataje twakwataho ikichweka kubabuze kubazira tukumanya ukamana ushasha nyine obundi noshasha omugongo oshasha na nyinende sino teteka ngo kubazira ko kwinaka kwate nebi niteka kare Frida we bare kibuzo twachifina omushaho naza kugakama omnyamugishomwe just one more person umuntu akabuza omushaho kibuzo rero tukargo mu studios just one more person waburi ya TV we namba no banogireba kandi waburi ya radio. Yes, hello. Hello. Yes, nyabo. Sibire just sibirota. Ciao. Kokwe. Wanji? Wanda kubuza mushaho? Ciao. Ciao. Ekizibu cyo kushasha omunda. Ekibuzo cyawe hine nko kutakushkururaje no chweka. Hello? Yes, please. Najera? Kinile sumunda adiao shagama. Orebe shagama? Oinenda? Kapa. Okay, konkano shasho munda anto? Ni shasho topolawan tokomha. Zuboni. Osasa nomkago konka eshagame kureba it's not kuja unori nko mechwe ningachi just neshagama neberi aho gireba. Ni mbaki. Gireba. Kaje uwe bare kibuzo cyawe niwo mushaho naza kugakama. Mutukirize tukoma kwakira amasumu tuhereze Dr. Chance yo gakama ibuzo ibi rero dusibure. Yes, Doctor. Webale munonga. Mwebale munonga batera amasimu kubuza cyo cyanshemeza kushanga nti tuhurikize kama ze necho gwatera muheru yajangwe na shasho munda ngo na barya bleedinga kandi ngo nahura pe no mukahaguka ki so hatiya wabari kumbuza ikibuzo ejeje bleeding eje tina huraje nadiyo michwe ninga natari michwe kandi nkabe ni yenda manyenti ogo umuntu watera inikemi akengahe oba ahubwo twine ebintu bitukweta abnormal uterine bleeding last time hine doctor wabere yizi hano yageza kubishoborora kubishoronzya no shanga twine nke bizimba ninga tito akachebezego nka kansa y'umuno gwanyi nenda mbwenu ni byinji ebikureta na engage bleeding ejo ya bitari michwe so aho nkabe ni yenda ogo umuntu watera kuyakubasa kwija akija aha facilities zitu tukamanza twamukora kasikani tukajya tests twakora then tukareba ko twamuyamba bas then ondijo Farida yija yangira nti nashasha umugongo nashasha umundanto tubarambazire ko yaheze kuzara kandi tubarambazire yaheze kuzara natekateka byina kakwata okay so hatiya Frida nkabe ni yenda ngugamente waheza kuzara timasi ngubashimiye kubamba kubazira nkoko nakubanza nakushorongeza nke binte bya kubasa kuleta okujwa wabo nke cyanye mekisigireyo bakashiya icyo kikwetenga kubazira mbakubazira wabo wafuna ahi wafuna guta
hawo no bakubazira so mbwenu ati Farida inkabe ni yenda niwo kucabanje kubasika okayize niwo tujya tese ezitwakoraho tureba okutwayamba haho konkati nkoko nagambya waheza kuzaara okableeding okajwa tibashema kwamba kubazira tikujja kubazira no kwa buyongo sirive yija yanje anti enda ya meza abiri na shasho mu ndanto kanatana kamunonga so hatiya okutanaka munonga especially enda yabikirinto kirinomo hako haliho hormones ezikwa zijya higuru obwire enda yabikirinto ekiba hine hormone yabakweta HCG human chorionic gonadotrophin so omubwirobwe nejya higuru munonga azejo niyo kunda kuletera abacyara batanaka munonga usually okutanaka nkuba kuli mgenu kukuli common munonga mu first trimester after before utakekire amezi esandi 12 amezi ashatu aha then okushasha munda ukashasha mugongo Sylvia nkabe ni yenda ngo cyabanki basiko ije nka witwariya haro tuje tubanze tukucebere nka infections abuka infections tuma washasha munonga ngeno really tuje ebitwajashi ebitwakoraho ebitwacebera then tujeshi turebe kutwakuyamba then Ruth kurugantunga moya yanje anti akazara kuyahereza yaguma nafuna okushasha munongo munda umushaho kuyagira umushaho yamuteka mukono yamuye ebishagama ebitongo byeshagama so hatiya abakoreba program ngoko nabanimbaga anti habinte ebitwagamba ebikuleta bleeding no kushanga omundo omwe hineke ebinte bisigire nebasa kuba kulotso ebitongo byeshagama bigumayo bituma wagumiza munojo ninga nko twashigambe nkazanye nenda kujana ikacanye accident cheme kuba nchibaho omwe nchibaho nico kikutuma especially imwe abakunda kuzarira omananka omarwariro gitu kutukweza kuzara ntukumasaginga tuyaye ebitonge byona tugeza ngo tugiheyo abuko ntuma kubigumayo bigiraki bikuletere kizibu babale munonga Dr. Webale kugeza abantu abakanti kumanya obundi bano basakushime namba yawe Yesu ninga abantu basakuje kujibahereza bwanyuma konka iwaguma program kandi okahukiza kandi okareba TV ntwatwesimsa munonga twansimaranga habwawe kandi mani manyangwe batwegesa hine cyuwaganyurwa muninga hine cyo rarebire cyo washoborekerwa hati ukamanya tubireki nicyo cyandetire kizubu ko kamboye nunyenda mutwikirize ngo tubasibura amazima kandi ntujya kwantureba nanye nchakare mu program ndisho amagara no kubagesha 3 z'ekiro utakaburaho nyaburawe utakahinduraho uguma ha TV kandi uguma ha radio mukama witu abaturindiri Revival TV amagara wijwire tukanda kutana mbezo